Duh eta budak tataekan merijung tu di celana. Tidak, turun. Nya mohon Pak Haji. Neneng, Naon Pak Haji? nih. Belikeun celana jero. Ya, Saya nuhun Pak Haji. ya. Ah, udah kue diberi 50.000, komodi urang naik ah. Astagfirullah. Nih, turun. Aya naon Pak Haji? Yo, 2000. Belikeun silet. Krok. Buluk nih jambongan gitu. Duh, 2.000. Sketper adanya sketsa humor ditayangkan di DSM Channel. Ceritanya semua lucu, acaranya ditunggu-tunggu. Sketmore.